Tukiambĩrĩria nsoni cietu cibo wa ANTOBUCHIU na MUNINI WAWE ni makinyĩtue kotini ya MAUA kenda gucokia thitango cia kuringithanwa na gukua kwa mutana umwe uria makwĩrĩkana mamũbũrire mburu ya Kathatina Nyande mwanka akwa ni kumania na ndingango muthaka uyu aririkana mena mangi mathatu mabirirwe UBICINE ya cibo uyu na methirwo mambiria kuburwa na maburwa muno na nyuma ya kurikia kuburwa marekerwa indi muthaka uyu umwe ataumba ukiria kairi na riu muthenya wa monde akarima engi ni makinyite kotini ino nikenda kuthikiria thitango ino makiromba kioto kia mwana uyu kithirwe gikionekana. Mwandiki wetu Anto Dennis Mugendi atwambiririe na ino ikirindi kia akari kumanture ni ANTOBUCHIU igembe South bojure ne kotini ya MAUA ukojera gukinyithwa kwa cibo wa Auster na MUNINI WAWE Ben Mwiti inyuma ya boko watho ni bodisi bari athwanirwo banene bagikuũ kia muthaka wa nturaiwa witwa MURIIRA uria akwĩrĩkana mweri jwawe jonekanire jutĩtwe nterene cia Karama antu amwe Igembe Central nyuma yawe bari na thaka ingi ithatu kwithira bagwati ni ciboju na MUNINI WAWE aria baba ingire UBICINE na kubaura mpuru ya Kathatina Nyanje. Mbere ya mugambithania munene Tito Gisora wakirwa thuganirwa urenekire mbogo na arombete koti mabisa ba usunkuni ntuku ithatu aki bathiri usunkuni bwao antu ntuku 21 ta uria barendekithiritie iromba koti igitite na kuga cibo na MUNINI WAWE bakinyithwe kairi mbere ya koti ntariki 12 mweri jwa 6 aria bakethirwa baikitwe cibitari kuthima ugima bwao bamathuganio na obisi ya usunkuni kethirwa ikurikia usunkuni. Magwati bari suspects pa mada itegambagirwa koti teje mao ya chief magistrate igambagirwa high court yake so nontu ibagwati na mathaa 24 kisheria na jakuthiraga na arua nontu weekend nandite gutarwa nikio baretwa koti eje mao kenda thirikari itathiria uchunguzi itathiria kujukia statement cia mashahidi na bariuga kwenda mauchunguzi jange bakwenda bariuga ibakwenda guikia bari mashahidi kire witness protection program batwitika tugukana na clients bakwatika bagukana bagupinga mashahidi jakarwi thirikari bategupinga upelelezi bwendelea bategupinga statements ciandikwa iji siitite na mbere na we James Muitonto Inyonta ule ni mukari wa kiego iwandi ni akiego ya ANTOBUCHIU ari na kugwirwo gukunene nyuma ya koti kugita ariwe mung'ana jwa shilingi 956 na 500 ni kambuni ya wendia bwangari tayo Advanced Car Limited ya Nterese Mombasa nyuma yayo kumutunya ngari muthimba jwa Probox iria agurite na njira ya kuria mpali indi kinya nyuma ya kurikia kumirira bareta nayo. Umeweza kubaini na kuonyesha kesi yako mbele ya hii koti ama hii mahakama, na hivyo basi wewe unafaa ufidiwe ama urudishiwe zile pesa ulikuwa umelipa chini ya hiyo mkataba. Narua kangwire chonora koti ya gita koti 5 company banchogerie ngare mbesa ciakwa company Advance Cars banchogerie mbesa ciakwa ngiri 953 in interest ya bank rates at 25%. Tungependa kuambia kampuni ya Alibaba Motors Limited walipe ndugu yetu pesa serious imeamuriwa na koti na pamoja na gharama zake zote ili iwe kama funzo wasiwahi kufanyia mwingine maneno kama hayo. Kwa hiyo kampuni inaitwa Advance ama Alibaba wengine wale wataenda kununua ngari huko ama wakienda waambiwe hiyo kampuni haiko na njia mzuri sababu wanaendanga sikisaki. Wanasoea hiyo maneno labda wamendanganya wengi kwa sababu huwa kama sio mwerefu unaweza ndanganya hiyo ngari. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya MAUA, mushini ya MAUA, kaunti ya Meru.